Pemirsa ring sejroning nambakin penglalah kasus rabies Kantun Rajek Kemargiang. Silih tunggilnya nih untuk ngicenin vaksin rabies melarapan door to door. Duaning asapunike kasus positif rabies ring Asukramani Kantun Kepanggih, ring Mewidangan Denpasar. Kasus rabies sani pinih ungkur kepanggih mangkenah ring Banjar Tembau Kelurahan Tonja Denpasar Utara Awu Kulintang. Kepala Dinas Pertanian di Stan Kota Denpasar Anagung Gede Bayu Bramastang Wedarang kasus anyar sani kepanggih inucap ngawohin wilangan kasus rabies ring Kota Denpasar saking 13 ukud dados 14 ukud ring warsani mangkin. Anutin saking data sedurungnya nih Dinas Pertanian Denpasar ngewedarang kewentenan kasus asu positif rabies inggih punike ring Padang Sambian Klot wenten 3 kasus, Kelurahan Kesiman siki kasus. Raris wenten ring Kelurahan Penatih siki kasus, Kesiman Kertalangu siki kasus, Sumerte Kaja siki kasus, Pemecutan Kaja siki kasus, Padang Sambian Kaja siki kasus, Miwah Pemecutan Kelot kali kasus. Mawawah kali kasus ring Kelurahan Pemecutan dados nyani wenten 13 ukut. Bayu Bramasta Mausang ring kewentenan kasus anyar inucap durung side kaidentifikasi santukan soro asu sanikeni wantah soro konyong. Ritat kala kasalehin kramo sanin wenang asu inucap Mausang poli nunas asu inucap saking pisagan ipun. Raris risampun katureksain asu ring wewidangan inucap kejantenang negatif rabies. Napi malih cakupan vaksinasi ring Kota Denpasar sampun memargi ulung dase 6%, nanging kantos mangkin kantun kepanggih penglalah kasus rabies. Ring kuentenan kasus punika dani ngaptiang kramo Kota Denpasar mangdani sidang nguningayang yening makta asu saking dura Kota Denpasar. Santukan paiketan dani sampun nyakayang panureksan miwah vaksinasi gratis ring kuentenan asu sani kebakte. Bayu Bramastang Wedarang paiketan dani Kantun Rajek Maut Sahe ngelaksanayang vaksinasi kantos anjeng siada 1% vaksinasi ring Denpasar sida kepanggih ring sajoning nes penglalah kasus rabies. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.